Okrenuo se, brate. Dobar, dobar. Pa šta, pa najbolje treba terati taj brzo auto. Čekaj, brate, treba terati taj brzo auto. Jedi prvo. Ili prvo toga neko udara pozadi pa se treba sve da. Gdje onda prevrti on? Gdje onda prevrti on? Udari ga neko prevrtele pa sjeli
sad zvuči zdravo ako ništa. Parkirao čovjek? Da. Što ne? Nema više.